Tuh, 2, 3. Yuk, sambil ngokang, nunduk. Siap, tuh, 2, 3. Ikutin ya, wes suaranya. Udah nampak kamera. Masih ku balik. Masih ku tak mau. Masih ku merasa. Nggak nyanyi ini. Belum. 3. Cing. Suara kesakitan. Sip. Taruh. Iya. Pas. Bagi bintang Tuh. surga. 2, 3. Lempang, Din, ngelewat kamera, Din. 2, 3, maju, Din. Kak Erdin. Erdin mana yang kan nempok up sebut. Aduh. Nempok itu ada pasar gium deh. Capok. Maju, Din. Maju kok terus. Putar mundur. Maju lah. Terus nampaknya bok. Maju, oke. 1, 2. Lagu. Cabuk. Musik, Din. Cabuk anjing. Tuh, 2, 3. Tuh. Siap. Tuh. Bagai bintang. Tuh, 2, 3. Bagai bintang di surga. Lempang ke dia. Tuh. Bismillah. Tuh, 2, 3. Ya, Malik, si Nurul ditembak. Der, Inot keluar. Sip. Tambah hayal. 2, 3. Nomor 2 Mana model? Wow. 3. Dua, 3, tahan. Lempang nan cawe, lempang. Yang setia. 2, 3, lempang. Kok gitu. Terus. Oh. Yo, balas serang. Jokat batu. Nah.
2 3 ka luhur. Pot. Terus Tuh 2 3 lempang. Balik di. Sip. 2 3. Yo, masuk emput. Nah, seolah-olah katahan. dapur aku sumpah. Terus tahan terus. Cut. Dorong sudah dorong. Sok ngomong dorong kena. Ya, tuh 2 3 kamera. Ayo emput sebelah masuk. 2 3. Pot. Pelan-pelan nempok kamera, katembak, JR. Cari ruang. Yuk lari, emput lari. Cek. Ayo Erdin lihat emput. Buka biasa aja. Lihat kemana? Bebas kan? Bebas. Yang Alex kedeng. Lihat. Emput lihat. Erdin lihat emput cantik, kena karep deh. 2 Biar dia kata-kata 3. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.